Maupay po nga gabi ha aton nga tanan. Sige daw, tapikalanin niyo sapit, tas yak ni uy, maupay nga gabi. Wow, and of course po, ang aton mga nagkikita online, so we are glad to see you. We are glad to welcome you once again, di ba? Kay paramini nga nagkikita. So welcome po han aton midweek service. And I am greatly privileged that I am here in front of you to share God's Word. So I am really humbled nga, adi pa ako iyo atubang niya na. So, right now, before ako mag-start han ako nag-share, I have this one experience. Just, siguro last week la, kasi after hand midterm. Last week, di ba? Hinuha din mga students. Kumusta ni mga midterm? Uy, dapat mga victorious kita. Victorious and midterm, So, may da ako sa nga student. Tapos, may da kasi ako klase by 7 a.m. So, early in the morning pala, siguro mga 5 or mga 6. Nag-chat niya ako na kaniya nga, ma'am, sorry ko no, diri ako makasulod kay I have kinahanglan, may da ko niya check up. Ano ba ito? May da ko na ko check up sa makadto ko hining nga hospital. Tapos ako syempre about health related ako. Sige, go. Sure, nayakan ako. Tapos naman pag kadi ka na opisina, after siguruhan akong klase, may da sumulod ha, opisina, nakadto himel. Ay sumulod, gibibiling himam ay ka ko, tapos gimpakyanan ko nga. Naku, okay, may nakatuyo. Ma'am, adipuan ko an excuse letter. So, ginbasa ko an excuse letter. Tapos nakabutan nga do, naghimon excuse letter, an bugtohan akong student. So, nayakan nga to nga, ma'am, excuse Mr. Kuan, an akong bugto kay makadtuhiyahin nga hospital kay para niya follow-up, check-up. Kay, ini nga akong student, may da ngayon niya depression. May depression niya, tas na-shock ako nga, Nasya ko gipakenang, gininterrogate ko laanin ako, ini nga student ka naghataghan ko, han excuse letter. Nayakan ako, ano kaniya? Abugto po ko na ako, ma'am. Naku, kakano pa inihiya na sugad nga may depression? Ma'am, actually ko no, medyo mauruiha na. So, kuan ko no na trigger ko na ito once like before hand exam or after hand mga exams. Siguro darahan pressure. To the point nga nagiging bipolar ko no hiya. Tapos ako na siya kakuduro kay, never once ko nakitaan ha iya nga, may depression hiya kay, inihiya, maupaya nga student. Tapos na active hiya, tapos silent pa tapos smile. Tapos never ko na think nga, nag-go through yan depression. Tapos ako na-realize nga, hala, maski kun ma-observe mo ba ang mga tao nga nakasurround ha imo, diri mo talaga evidently makikita ang irang mga pinag-aagihan. No? And iniya, diri believer. So, he is just one of my students. And I also have one of my student nga evident ha iya nga Christian niya. Tapos may dito mga instances nga pag nagkaklase kami, so medyo natatouch niya mga life, nakakapag-share hira, tas willing man liwat hira. Nag-share hiya about niya relationship nag-share hiya about niya story. Tapos niya story, grabe, like, iya gina-acknowledge si Lord iya life. Pero there is a point in her life, niya relationship kan iya mama, which is grabe. Kung mababatean liwat niya, intense talaga niya story, nga pan-MMK talaga niya story. Nga to the point, kanaya kaniya nga, diri ko kaya i-forgive anakon mama. Christian niya. So, di na ako nakita nga, believer, non-believer, we are really going through something. We are really facing different struggles, mga problems sa kinabuhi. Ngan, kita nga mga Kristiyano, diri kita ito exempted. Even the unbelievers, diri exempted, So despite of animo nakikita nga imo classmate, animo mama, animo sangkay, na smile la ito hiya. Pero inside, may dahil itong mga ginbabattle. May dahil itong mga pinag-aagihan. So, kuan na ito hiya, we have to, umabot na ba kamuhan point nga, na-embrace na niyo nga each day, may da ka mo battle nga if-face. Nga paggawas pala niyo ang balay, naka-armored na ka mo, okay, ready na ako ang test. Di ba? Or probably an iba diri bagat diri pasuga dito. Ano yung impression when it comes to mga trials and testing. But you know what?
this is really true, that every day is a test. Every day is a battle. And each of each of one, each of one, each one of us here is going through something. Ano? So kita nga mga person, mga traveler kita. Mga pilgrim kita. So, ano sa nga traveler, pag nagda-travel hiya, may dahiya agihan, masakay hiya, magbabike hiya, madalagan hiya, mag-hike hiya, may mabatuon, malagay, may dahiya pag-aagihan, kay nagta-travel. So, kitaan siya gihapon kita hiton. Nagta-travel, may ginaagihan, malubak, baha naman, oo, madalumdom, ang kinabuhi. Pero, we need to accept, we need to embrace that our life's journey will not be an easy road. It will never be an easy road. But, though diri a easy road, the thing there is, paano ka ma-respond kung diri na, kung makuri na ang mga ninanabuhaton. Okay? So may mga struggles kita, evident, may mga possibilities nga may dakita mga trials, problems. Sige daw, hindi daw nga din waring mga problems. You are blessed beyond measure. Waray ka problem. So hino nga diyan, waray na kwarta, waray na budget. Ba't pa-press man kita initanan? Or hino nga diyan may mga illness, may mga sicknesses nga mga ginaabat. Or mga heartbroken. Oh, di ba? So, daman atin mga trials kasi in different kinds siya. So, diri mo mayayakan lang nga. Trials siya mo kinabuhi kung ini nga usa nga tao mawawara na. So, even in mga small and light nga mga trials, still ginaagihan ta ito hiya. And that will lead to our theme for tonight, which is titled, The Treasure in Suffering. Very ironic hiya, ano kay suffering nga ni. Suffering, may distress, may problems, matangis ka, maguliat ka kay suffering. Pero there is a treasure. There is something behind han aton suffering, which will be found in 2 Corinthians 4, verses 7 to 18. Sige, so if you have your Bible with you, please open your Bible and read with me. Verse 7. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. We are hard-pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. For who we are, alive are always being given over to death for Jesus' sake, so that His life may also be revealed in our mortal body. So then, death is at work in us, but life is at work in you. It is written, I believe, therefore I have spoken. Since we have that same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Because we know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us with Jesus and present us with you to Himself. All this is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Therefore, we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Praise be to the word of the Lord. So this will be our main passage. So as you can see, 2 Corinthians, hiya ang sequelhan 1 Corinthians. So this is the epistle of Apostle Paul, which more likely kung babasahon niyo very personal hiya. Di ba may da mga pronoun nga we? Kasi kung babasahon mo ya bagalahyat diary.
bagat I am talking to you, di ba? Ang diary, bagat personal mo yung ginayakan nga bagat ang nagbabasa, ang reader, pag nagbabasa iya, bagat nag-iistorya la ka mo. So, an siya inihiyaan, ang writing or ang style ni Paul han 2 Corinthians. So, if we're going to go back, 1 Corinthians, more of problems an aton mga nababasahan nga tohan mga Corinthians, han Corinth church, where ini nga Corinth church, gintatawag hiya nga the last place to start a church. Natag hiya nga, this is the last place to start a church or least likely to be converted. So, probably you might be wondering, kaya ano last place hiya nga titindugan ng church or last nga ma-convert? Because of their lifestyle. So, nira mga lifestyle nga to, damon mga prostitutes, mga gamblers, they are living shamelessly and immorally. So, bagat time hiyahan Sodom and Gomorrah. So, asya ito yaan Corinthians, and Corinth church, 1 Corinthians, makikitaan naton. Yet, you know what? Apostle Paul, because Apostle Paul is the author of 2 Corinthians and 1 Corinthians, iyagin accept ini nga mission. So this is one of the most difficult missionary assignment ni Paul. Kay, grabe ang mga tao nga to. As in, wicked talaga hera. Diba? Just like hantay man Sodom and Gomorrah. And in 2 Corinthians, kung 1 Corinthians, nagto-talk more about han tao, han mga Corinthians people, pagka diya 2 Corinthians, nagtutok naman hiya han ginagihan ni Paul while he is having a mission in the Corinthians. An iya naman mga hardships nga na-experience while nagme-mission hiya. So you know what? I know that most of us here, nagme-mission kita, may mga cell group, di ba? Ngan, even Paul experience nga may struggles, may hardships. Diri talaga naton ma-forgo or diri naton masiset aside nga, ay diri ako magakamay adahin struggle. Struggle is real. Oo, kinahanglan naton ito ma-embrace. Nga even Paul, 'di ba? Paul grabe kadadasig nga Kristiyano. As in, nag-stand talaga yan faith, though he started as a persecutor at first, pero he really stand in his faith. Pero nag-go through liwat hiyahin hardships sa niya pag-mission. So, asya inin aton pag-iistoryahan ha 2 Corinthians. So, while Paul is having his ministry, he also experienced challenges like criticism. And mga Corinthians and mga current people, they were criticizing Paul, han iya pagiging leader hito nga church. So, probably the way Paul magdara han tawo or aniya maginyayakan kasi 'di ba may da mga writing si Paul nga very direct hiya, masaktan ka nala pero iyayakan ni Paul. So probably mga suga dito or may daliwat mga nag-oppose han iya pagiging leader pati han iya mission, but some but not all. May daliwat nagku-question an iya faith, but you know what, Paul an iya man na talaga purpose is the mission that he is doing is only pointing kan Jesus Christ. All he want to do is to serve God, di ba? Gusto niya ipadayon kung ano natikangan ni Jesus, haniya ministry. That's only his desire. Waray hiya iba nga purpose. Waray hiya own nga personal intention. But all is for God's glory. Aniyala is mag-glorify God. Pero may da talaga instances sa aton kinabuhi that you are doing your best nga daha Ginoo, you are doing your best ha ministry or pag-reach out han mga tao, but there are really people who will not understand you. They will not approve you. Diba? That's why we should not be seeking approval from men. So kung nagsiserve kita, dapat naka-fix an aton eyes nga dakan Lord. Ayaw kita pagkita ha tao. Kasi ang tao nagfi-fail. So even ang times ni Paul, na-experience ito niya nga grabe an iya sufferings, nga experience hini nga time, nga an iya mismo ging kakaptan nga tao may mga criticism ha iya. Nga if we are going to read 2 Corinthians 2, and before ito nga chapter 1 to 4 na yakan didi. Kasi supposedly ma-visit hi Paul. Chapter 1, nakabutang didi nga,
nagbutang ito didi nga, may dito didi na, nawarala ako. Nga ma-visit tiya ha, Corinthians. Pero pagka di na chapter 2 na yakan didi ha, chapter, verse 1 to 4. So I made up my mind that I would not make another painful visit to you. Grabe no, painful talaga. For if I grieve you, who is left to make me glad? But you whom I have grieved. I wrote as I did so that when I came, I should not be distressed by those who ought to make me rejoice. I had confidence in all of you that you would all share my joy, for I wrought you out of great distress and anguish of heart and with many tears. So you see, while Paul is writing in 2 Corinthians, nakabutang didi nga, I wrote you out of great distress and anguish of heart and with many tears, not to grieve you, but to let you know that the depth of my love for you. So what he is doing, he was writing in anguish, in distress, nga grabe niya ginaabat nga, bagala ba iton ko ay, ani mo cell group may mga nag-uupo sa iyo nga, diri ko beti ate. Diri ko ya maupay pag nagyayakan, pag nagkakantaya bagat diri ko gusto. Hala ka. Di ba? So, bagat sugan labay ito, if you are handling a cell group, may da mga usahay mo cell group nga baga diri pro haimo, di ba malaay na pamati? Or mas kailanganin diri mo na nakikita, diri mga napa-reach out, di ba? So, malaay nang ginaabatan mga leader. How much more, Paul, nga iyaging kakaptan dako nga church, ini nga Corinth church. Nga then, ini nga time nga nagsusurat he was in total distress. Pero you know what? He was writing, not grieving inside, but gusto niya express an iya love for these Corinthians people. Di ba kaupay? Grabe, maski grabe na ang pag-struck haiyahan mga tao, some of the members of the church. But still, kung an ato nabasa kanina, it's still an encouragement. Di ba? Nabasahan naton nga more of encouragement lagi hapon nga makagpadayon. Maski may aagihan kita, ipi-persecute kita, maagi kitahan mga challenges, trials, problems, pero kinahanglan naton magpadayon. Asya ito ang ginyakan ni Paul. Pero out of distress, out of suffering, di ba? Grabe nang ginaagihan ito ni Paul na time. So we really could say, ini nga ating journey, we will really experience different kinds of trials. So, sa rin ko pa nga na iyo kanina, whether you are a believer or non-believer, inevitable lagi hapan ang ating mga challenges. Meaning to say, we cannot avoid them. Di rin natin hira madadalaganan bugto. But learning to appreciate the purpose of every suffering is another story. Na-appreciate mo na ba ni mo struggle? Na-appreciate mo na ba ni mo gintangisan ng una? Na-appreciate mo na bang nawarayan ka kwarta? So, di ba? There is a need for us to appreciate. An ato ni ga-appreciate diri and suffering, but its purpose. Meaning to say, we should have a realization. Kasi kung suffering laliwat, nagpinokos ka la suffering, waray magtitinangis ka lahiton nga, waray ako kwarta, siya man lako hini, sugod man lako hini. But if you are going to look at the purpose, kay ano ginaagihan ko ini, may adabagin mo molda ako ni Lord, may dabagin ta-transform hi Lord, may dabagin tatadong ha ako ni Lord, han akon perspective ha kinabuhi, han akon prinsipyo ha kinabuhi. Kasi Lord, He is in continuous work ha aton. Under construction kita tanan. So whether 10 years ka na, 5 years ka na, 1 month ka pala didi, tanan kita under construction. Amen? So, just like haakon, like before, when it comes to suffering, diri talaga ako fan pag suffering. Sigurohan akon personality nga, fragile ako. As in, madagmit ako tumangi sa una nga mga panahon ko nakilala ko ni iyo. Nagtatangis ka lang, matangis na ako. So, ako na part, diri ako fan pag mga suffering. Na diri ako nga may conflict, na diri ako may kaaway, na diri ako may nababatian, nga na diri ya akon. So, gusto ko lang ito masaya la, tapos kalma laan mga bagay-bagay. Una, diri ako ito fan. Pero you know what?
siguro, dili gid siguro mayakan nga lagas na ako, 26 pa man la ako. Pero, damo na liwat ang mga gin-allow ni Lord na ako na experience nga as in really mga sufferings nga gintatangis mo, ginluluhod mo, nga di na ako talaga really na appreciate nga may ada talaga purpose. May ada talaga purpose ang kada suffering nga ginaalaw ni Lord. An aton ko kuwaon ang relevance bugto. Diri ang suffering but the relevance of that particular suffering nga imong go through. Ready na ba kita hini? Willing ba kita ma-embrace nga may ada purpose ang ating suffering? May ada purpose ang ating mga pagtangis. May ada purpose ang ating mga kakulangan niya na. Bugto. Ngan ayaw kabaraka kay may hangganan. Ito nga mo mga pinag-aagihan. Diri to forever, bugto, I tell you. Diri to forever. Yan nala ito kay may adagin, kukulikot. Ha imo kasing-kasing, He Lord. Oo. Allow lahi Lord, pakulikot mo kasing-kasing. That will lead us to our very first point. Let us, God will impress us tonight that suffering is really part of our faith journey. Part hiya. Meaning to say, everyday possible hiya nga ma-face mo hiya. Mamimit mo hiya. So that's why we really have to be prepared. So even Paul, diri hiya exempted nga magkamay-adahin sufferings when it comes to an iya faith journey. Nga gina-attack hiya and he was actually defended han iya ministry. That's why nasurat ini niya. And if we're going to look at verse 7, but we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. So naka-highlight ang jars of clay. So ini nga clay jars, if you can, I know familiar ka man clay jars. Dito ang clay jars. Diba? So ang clay jars, made from clay, ginihimo nga jar. So this is a container. Tapos, tungod nga clay lahiya, of course, and expensive ya. Diri yan mga Pyrex, di ba? Diri ito yan mga bongga nga mga surudlan, but pag mahulog nga nito hiya, mababasag ito hiya. Meaning to say, fragile hiya, nga prone hiya, nga ma-break lahiya kadagmit. Ngan, here, ang ginyakan kanina na we have this treasure in jars of clay. And jars of clay, it is actually associated haaton. Kita ang jars of clay. Mga vessels kita nga made of clay. Di rin nga literal nga made of clay, ha? But we are vessels nga and expensive. Kitaan mga normal la. Diri kitaan mga kind of mga eloquent nga people, mga hagtaas nga tao, ngan kitaan mga fragile kind of people. Fragile ka? At some point, ba mga strong liwat pero may part nga fragile. So, even Paul, iya gin-associate iya kalugaringon nga, he is one of the jars of clay. Ngan, though a jar of clay is ordinary, consider diyang ordinary, breakable, madagmit hiya mabasag. That is why prone, kita nga mga jars, naka-associate kita di ba mga jars. So meaning to say, tungod nga prone ang jars nga ma-break, we are also prone to suffer. Okay? That's why if you will be thinking, kaya ano kinanglan ko ni pagdaanan? Kaya ano kasasakit man hini? Kaya ano ginalawin ni Lord? Kasi we are jars of clay. We are prone to be broken. And if we can see here, next slide. Verse 8, diba nayakan dito, we are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed.
So didi nagiyakan ini Paul ha mga Corinthians. 'Di ba kaya siya na nga nito nga naagi na yan criticism, natutungaan church, may division ang church, there waray unity, so damon iya mga nababatian, so in distress nasasad hiya nga suga dito ani nanabo. So ang ginsurat ni Paul nga di is it's an encouragement. Nga mga bugto, we are hard pressed on every side, pero we are not crushed. Perplexed, but not in despair. We are persecuted, pero diri kita abandoned. Struck down, but not destroyed. Ngan inihiya nga na hard press kita, na perplex kita, na persecute kita, na struck down kita. These are the common things na mahina na ba usang jar of clay jar. Diba? Those are the common things nga possible mahinabo. Kay prone kita to be broken. Kay fragile kita. So possible hiya. But the good thing is, hard pressed on every side. Siguro umabot ka na point nga may problema na nga niya sa trabaho, may problema pa ha pamilya, may problema ka pa imo kalugaringon. Nga tanan problema mo. Diba? Every side, problema mo, ani mo cell group, problema mo, ani mo mama, problema mo, ani mo bugto, nga tanan, problema mo. Pero, we are not crushed. You know what? By God's grace, di ba? Kaupay ni Lord, kay ginaalaw niyan suffering ha aton, pero He is in control. He will not allow you to be crushed. He will not allow you to be destroyed. May pag-aagihan kala, pero in control He Lord. At hand He Lord. Ngan asya ito yaan maaabathan, jars of clay, kasi fragile ang jars of clay. So our faith is actually tested every day. Asya na akong iyakan kanina, but it will, and ma-matter nga da is, how are you going to respond? Hining mga different circumstances nga igaalaw ni Lord aton mga kinabuhi. So, mga bugto, we need to accept, we need to embrace, and we need to discover the purpose. Kinahanglan mo iya i-accept, kasi pag diri mo nga ni i-accept, mai-stress ka lang ito nga imo sufferings. Kinahanglan mo iya ma-embrace, kasi pag diri, ma-focus ka lang ito nga imo suffering. So just like Job, di ba? Usang Bible character which is known han iya suffering sa ginagihan. Nga different kinds of tragedies, gintest talaga niya faith. Ha, you know what, when we go through suffering, the very reason is gintitasan aton faith. Kasi hasta pagbalikan Ginoo, every day is a testing of faith. Diba? Ginmomold kita ni Lord, ginpuprune kita ni Lord. Kinahanglan naton mag-go through ito nga process. So let's go back to Job. So in a short period of time, Job na lost niya wealth, na lost niya family, even to a point nga even an iya health na deprive. Diba? Nga grabe an kind of source nga iyagin, nga sickness, ang source nga iya na experience sa iya lawas. Nga to the point, ani asawa na iya kan nga i-curse ito nga imo God, kay kitaan na din mo sitwasyon. Pero waray, Job stand on his faith, di ba? He never cursed God. Waray niya i-curse he Lord. Despite of his sufferings, ikaw, may imagine man imo kalugaringan nga mawawarayan ka pamilya, mawawarayan ka balay, masilanganin na waray ka budget sa eskwelahan or budget yan nga week, matangis-tangis na. Ito pa ba kaya, di ba, nga nawarayan hiya tanan na iya anak, tanan na iya kayamanan, pati even an iya health na touch. Di ba makuri? Pero Job still stand on his faith. Even the Bible characters before experience han sufferings. So di talaga natin makikita nga ang suffering part na talaga yan aton faith journey. Diri na naton hirama wawara. Kinahanglan nito naton ma-embrace nga. Ay, okay. So, ang aton nala is paano ako ma-respond hini nga suffering. Kasi diri kita pwede nga, pirmi na lang kita magtitinangis. Wow.
Oo, diri kita pwede nga magtitinangis na lang kita, magtitinago, magkikinulob. Kinahanglan naton mag-stand. Kinahanglan naton mag-respond rightly. Okay? In 1 Peter 3:17, it says, "Remember, it is better to suffer for doing good, if that is what God wants, than to suffer for doing wrong." Oh, so may ka mo nakita didi nga duwa nga different thing. And suffering may duwa nga opposite reasons kung kay ano ang tao nagsasuffer. So ang pinakauna nga scenario, you suffer for doing good, kung ano ang gusto ni Lord. Well, waray kita ito fault. Kasi asyan, ginhatag ni Lord, nagsasuffer ka kasi will ni Lord. Pero may mga instances sa aton kinabuhi nga, nagsasuffer kita because you have done the wrong one. Diri hiya part han will ni Lord. Di ba magkaiba hira? So kamo maaram ito like, kaya ano ba ako nagsasuffer yan na? So you try to assess nga, will ba ini ni Lord? Or this is part of the consequence han butang nga ginhimo ko nga diri nakakalipay nga dakan Lord. And if we are going to look at haside ni Paul, he was suffering for doing good in his ministry. Ang purpose kung kaya ano yung nagsasuffer, kaya nagsaserve nga dakan Lord. It is given, pag nagsiserve ka nga dakan Lord, you will really experience persecution. You will really experience different kinds of trials. Part ito hiya, kasi kakaiba kita. Nagiging iba kita, han common, han kadamaan. Nakikita ng aton pagiging iba. But there are also aton mga kinabuhi, nga nagsasuffer kita because of the wrong decisions. Or may da kita mga nakumit na sin. May da kita nahimo nga diri nakakalipay nga dakan Lord. So gin-face ta ang consequence. Diba? Diri lang kita natin pwede ma-deny. May datala kita nahimo nga mga butang nga diri will ni Lord. Tas gin-face naton ang consequence. But you know what? What's amazing is God is so gracious to forgive us. Kasi sometimes ang siya pa niya nagiging turning point mo. Han may ginhimo ka nga malain, diri will ni Lord. Di da mo na-realize nga you are in need of a Savior. Diba? That is evident. We can attest to that. Kasi kita, before kita maging Christians, we are living in the darkest moments of our lives. We are really discovering a lot of things. Damo na aton maging bubuhat nga diri nakapalipay nga dakan Lord. And those things, those acts, diri tiya will ni Lord. Pero gingamit ito ni Lord, turning point para dumaop kita iya. Para karawaton nato niya nga personal Lord and Savior. So if you still don't have a relationship with Jesus yana, karawata hi Lord yana. Because Jesus is our only hope. Jesus is the only way, the truth, and the life. This life will pass away. Pero ang life that is eternal, ang siyang dapat naton ginaandaman. So you see, ini nga two kinds of suffering possible nga ma-experience naton gat. Even nga ni bangi na experience na naton So makikita naton nga both sufferings, makikita naton that may ada purpose liwat kun may ada kita hihimo nga malain, pero ayun niyo take advantage liwat nga, ay kay okay la, kay gracious man ni Lord. No, especially that, adi na kamo kan Lord. So, na ako lagi emphasize nga tohan, before pa kita mga dakan Lord, nakilala tahi Lord, that was our really turning point. Pag-follow nga dakan Lord. So, when we follow Christ, sufferings will not end, yet we will learn how to appreciate them. Ma-appreciate mo hiya ito nga sufferings. Ma-appreciate mo hiya kay this is part of my growth. Ma-appreciate mo hiya kasi may adagin ta transform hi Lord. Ma-appreciate mo hiya kasi bangin may adagin gintetest nga character ha akon ni Lord. Diba asya man ito ang goal ni Lord and Christ-like transformation naton. Mga attitude, may dapat kasi itong mga pagiging attitude, diba?
So, He Lord, kuan pa talaga tayo, on process pa aton para mas ma-refine pa kita. We should learn how to appreciate our sufferings. And the next point is, after embracing nga an aton suffering is part han aton faith journey, and aton next point naman is, the treasure of suffering is to reveal His glory. Again, the treasure of suffering is to reveal His glory. So, still in verse 7, nakabutang didi treasure in jars of clay. So, kanina ginyakan natin that ang jars of clay, we are the vessels. Ngan inside of that jar, may ada treasure nga ginbubutang. May ada treasure nga ginbubutang. So, kung may ada ka treasure, for example, pumalit ka gold, diamond, sa tingin mo, diin mo ya ibubutang. Habaks kung diin, nakabutangan ni mo order ha Shopee, kay maupay kasi unbox. Diin mo ya ibubutang ka, ordinary lah yung container. Di ba, diri, bangin nga ni igsulod mo pa yung ha-vault kay diamond din hiya, ha-vault. 1, 2, di ba? Pero you know what, ini nga treasure nga ginsulod ha vessel, ginsulod ha jar of clay, wariya pumili kung ano nga container. Wariya magpilihan maupay nga container, but ginpili niyaan humble nga jars of clay. So, it's opposite kay treasure nga ni tapos ibubutang lahiya jars of clay, made of clay. Breakable hiya, fragile hiya, madali lang mabasag kun hulugon, mababasag lahiya. So the treasure nga ginayakan naton didi is the treasure that is hidden in the clay of jar is the incredible message of the gospel. The treasure is Jesus. It's Jesus. Ang treasure nga nakasulod ha aton is Jesus. So, ang jar of clay nga prone to be broken, nga prone to suffer, ang ginsusulod nga treasure han aton mga suffering, it's Jesus. What we need is Jesus. What we need is the message of the gospel, the God's good news of forgiveness and the promise of life forever. That's what we need. The kind of treasure that we need. So kung kikitaon niyo ang jars of clay, an impressive ya, ordinary, madali lang ya ma-broken, pero how come that God chooses mere humans as His personal representative, His vessels to reveal His glory? Kaya ano gamit ni Lord ang normal lang nga clay of jar? Kaya ano ba ginggagamit ka ni Lord para i-profess an imo faith ta iba? Kaya ano ba ginggagamit ka ni Lord para i-share mo ang gospel, ang good news? Kasi ang treasure, it's the good news. So maski ikaw nga clay of jar, you are suffering, may ada treasure nga gimbutang ngayan ni Lord haaton. And that is the good news. And that good news shall be revealed even in our sufferings. Di ba na maski may ginaagihan kita, na go through kitahan mga process, na go through kitahan mga kasakitan, pero ang treasure nga yan, it's the good news. So di rin nato niya babaliwalaon. Di ba? We are even beyond grateful nga, ginbutangan kitahan treasure. That good news. Kasi kung maray kita good news, we will not be saved. We will not meet Jesus. We will not have a personal relationship with the Lord. So that is why, kinahanglan naton i-share ang treasure nga ginbutang haaton han Ginoo. And as you can see, Paul tried to draw attention ha Corinthians people nga ang iyo maging attention is ha treasure, diri han tawo nga gingagamit. Kasi ang very important man talaga is ang
treasure, ang sulod, diri ang ginggagamit. So, same gihapon na aton, kita, we're only servants, we're only vessels. Nang kita, magpapagamit la talaga kita. Diba? Out of the abundance ng aton mga kasing-kasing, out of ungratefulness, nga ginsave kita ni Lord, ang siya nga nagpapagamit kita. So, diri, ang credit mi nga diha aton pag nag-share kita. Pag nag-share kita ang aton faith, kung nagiging successful na kita aton life, tungod naging be-bless kita ni Lord, diri ha aton ang credit. But, kan Lord lagi hapon. I-draw attention naton, ang credit lagi hapon nga dakan Lord. So this is not, always remember that this is not our story, but this is all about God. So as we follow Christ, we will continue to share the burden of Christ's death to see the life in us. So we should not stop sharing han kun ano ang pinakamatyan han Ginoo ha aton. Though we will go through different kinds of trials, yet we will still share the living hope through Christ. So we will be living witnesses maski nag-go through kitahan trials and sufferings. And you know what? Here, it says, God's choice to use fragile or limited people to proclaim a powerful message is part of His glory. So if you think like, ansya man la ako hini, very limited man la ako, diri ko man kaya magyakan, diri man ako dati, diri man ako swadini, daman aton mga questions sa aton mga kaya himuon. Pero you know what? Here it says, ang pagpili haimo that you are a fragile one, you are a limited person, para mag-proclaim han powerful message, the treasure inside of a clay jar. The treasure is the powerful message. Ang importante nga daan powerful message nga ma-share ha iba is part of His glory. So we have to take part nga mag-glorify He Lord ha aton mga kinabuhi. We should not be silent. Aton family, aton friends, aton mga classmates, anyone who needs Jesus, we should not be silent. We need to stand on our faith. So to reveal God's glory amid suffering is when you allow your life to be used still for God's glory alone. Di ba, diri nga nagsasuffer ka na, mahuyo na ang tanan. Mahuyo na imo mundo. Diri bugto. Kung nagsasuffer ka, dig deeper nga dakan Lord. Kung nagsasuffer ka, it's not yet the end of the story. Meaning to say, ginaayos ka ni Lord. May ginaayos He Lord. May ada gusto ig-impress sa imo He Lord, pero diri mo lagi na-open ang imo mata. Ang imo kasing-kasing. May ada purpose ang kada sufferings naton. You use the purpose of your suffering to share how great God is and to accomplish His work. So while we are experiencing suffering nga aton mga kinabuhi, let us allow God nga magamitan ito nga mga suffering para ma-reveal kung gaano kadako ngan ka maupay He Lord ha aton mga kinabuhi. For example, even if you are persecuted, na-stand ka ni mo faith. Ang persecution diri ha madagmit, tatawan ka, i-despise ka, mawawarayan ka sangkay, pagchichinikahan ka behind, di ba? So damon mga nangyayari, it's not a normal life anymore. Kay maya kan terang hallelujah, hallelujah. Pero kinahanglan mo magstandhan imo faith. Kasi kinahanglan ito nga persecution ma-reveal ang glory ni Lord lagi hapon. Kasi you have the treasure bugto. And the treasure must be shared. Or may naman mga instances nga nagsasuffer ka han sakit. So ayaw, just like ang pastor, di ba? Grabe, pastor, kuan talaga ya, living testimony nga doon nagsuffer pastor han sakit, pero wari kita nabatian na iya nga, nagyakan niya nga, diri na ako. But instead, gini-encourage pa kita niya nga magpadayon, nga mag-cell group, nga dapat daman maging sa leader sini nga church. We will not settle nga may sakit ako, but you need to be grateful. At the same time, ma-remain ka lagi hapon han imo
hani mo faith nga dakan Lord. Or may da naman mga instances nga nagsasuffer kahan mga relationship conflicts. May mga, for example, hay mo bugto, hay mo kag-anak, hay mo sangkay, mga friendship, or hay mo uyab, imo asawa, basta mga relationship. So diri to hiya madali kasi when we talk about people, actually asya talaga makuri. For example, sa workplace, di ba makuri hiya. Pero though you are suffering in that situation, you need to learn how to respond in a manner nga makaka-glorify lang adakan Lord. Bangin nasisina ka na. Nasisina ka na imo sangkay. Pero pipigilan man imo kalugaringon. I-remind ka ni Lord, i-convict ka ni Lord nga, ay, dapat maging blessing lagi hapon ako. Dapat mag-glorify ko lagi hapon ni Lord. Diri nga mapadarala kitahan, agi kay magul na, siya nala iniya, permi nala ako ang nag-iinintindi. Sige la, intindi la kita. Oo, asya man ito hiya, intindi, go. So we really need let us not allow nga ang suffering mawaraan iya purpose kung paano nag-work hi Lord. So again, diri kita na-focus on suffering, but na-focus kita han purpose. Ano ang treasure behind these sufferings nga aton mga na-experience. So, to give you a short line niya nga experience nakon. When it comes to ang mga important decision na akong kinabuhihan, nag-graduate ako. So, nag-graduate ako, So, di ba, commonly, pag nag-graduate, maya ka na, di na ako magtatrabaho. So, akong part, ambot, ang grabe, Lord, grabe pag-impress ako ni Lord. Kay gusto ko na talaga kay gusto ko mag-remain sa church, gusto ko mag-grow. Naya kanya nagkadto kang pastor nga, pas, di dila ako mamimiling trabaho, kay mamamatay ako pag umuli ako amon. So, ito na time, I really decided to stay here because I really want to grow in the Lord. So dako ito hiya nga decision nga akon family nadiri hira kay gusto nira DepEd man nato uso man natong DepEd. So ko na lato is Lord maski ano na akong prayer, Lord maski ano nga trabaho go masulod ako basta magstay la ako nga di. Asya talaga ito na akong prayer, so nag-start ako pag-tutor ako numangkon, nag-tutor ako may dausa nga gin-recommenda ako nga to SSU. Then to the point nga gin-encourage ako mag-apply as part-timer. So ang katikangan nayakan ako nga, diri ko dito kaya SSU, di ba Mels? Familiar. Diri ko dito kaya kay SSU. Diri ako, tas ginpipirit ako ni ma'am, sige na ako na try la. Sige, try. Pero at the same time, adiha akong heart nga, bangin, maging instrument inihiya para makagstay ako nga diha kat balogan. Ako, sige, igagrab ko na la. So, nag-part-timer na ako. After ko mag-part-timer, may din nag-open nga position. So, nagyakan na lang ti ma'am nga, ay try mo pag-apply. Instructor. So, nayakan ako, diri na ako, okay na akong part-timer. So, grabe, as in, kalilitalan akong pagkita akong kalugaringon nga, I think, diri ko kaya. Tas sini nga times, as in, mga failing times ko inihan akong faith kay, grabe na akong pagbilitalan akong kalugaringon nga, diri ko kaya. Pero, tungod nga nihan, desire nga, I want to stay, sige, kung ano man ang challenge, I will face. So, to make the long story short, nag-apply ako, nag-go through kami in process, itong may mga interview, nag-demo kami. Damo pa ito na akong pasangil nga, ma'am, wari pa kasi na akong TOR nga for employment. Pero nayakan niya, sige, pasa nito masika ng board exam. Tapos that time, waray pa result na akong board exam. Tapos, digin interview na kami, nag-demo teaching na kami. Nagyakan ng taga-HR nga, ma'am, kinahanglan namon ang result niyo board exam. So, ini asya ni mga intense part. Di waray pa. Tapos, hito nga day mismo, nag-release hirahan ko han result. So anak ko kadaro nga Ate Jess, sa Hijaf, Himayki ako, maglarasmate man kami. Tapos ito, inihira nga to may mga flying honors ito hira. Hijaf, Manya, Hijasa, Himayki mga cum laude ito hira. Ako tamang graduate lang po. Praise God. Oo, as in, pero na ako talaga gusto ko magstay, Lord. Bahala na maski ano na ini. Basta gusto ko lang magstay talaga nga di ako at balogan. Ambot, grabe na ako. Heart talaga nga di pass. Praise God. Thank you, ate. As in, grabe talaga. Grabe, Lord. So, hito nga time, di na nakadto kami ang computeran. Tapos ko,
bumagsak na akon mundo pagkita ko na akon. Ano kun ko, general average. As in, promise literal nga kasasad ko. Tas tuldukan ko na. Nayakan ako, diri ako masusulod na SSU. Nayakan ako. Tapos nayakan ni Pastor akon ka, nahingay na ni mo faith. Kaya singin tag ko na ako kalugaringan nga, Lord, kaya naman salinin ako na average. Pwede 80 naman, as in, promise. You know what? Anakon average, and this, I guess this is the first time I share ko yan in public. Pero, waray naman, kung ano naman nagpapas naman ito ng mga... Oh, but yan na, gusto mo na lang maka-encourage, di ba? Gusto mo na lang maka-inspire. Anakon kasi average is 77.40. Shit, na ako na average. Pero ito nga tayong gintag ko na akong kalugaringon nga, ay, di rin ako makakapasar. Mga magna cum laude na nga, di cum laude na nga, waray na nga niya ako. Sa laki ni. Tapos, nabaro pa ako nga, anira mga average, 85, 83 na ako, Lord, waray talaga. Nayakan ako. Pero, as in, ito nga moment, gintag ko na akong kalugaringon, na ako, diri na. Pero, ang pinakamakaaraw din nga tanan, pagka binawasan, nag-text ang taga-HR, Ma'am, pwede mo na i-process ang kuan. So, kadi niya mo documents. Tapos nagtinangis ako na, Lord, ka makaarawod. As in, naawad ako duro kay. Anakon faith kaguguti. Nagkita ako kung ano lang ako nakikita. Nag-based ako sa tingin ko as siya standard han tao. Pero iba nga yun ang way ni Lord. As in, and you know what? Adi, di na nga din ako SSU, nakasulod na ako. Siyempre, grab ko na opportunity kasi gusto ko magstay nga di Balogan. Di na ako nakag-start na akong cell group. Way back April 5. Yan na, April 5, 2019, nakag-start ako na akong cell group. Tira kada mo, pero nasasalin na nito yan na usa, di ba? Grabe ang mga suffering sa ginaagihan natin na cell group. Oo, so dami ito hira. So wari ako mag-settle nga ay sige ko magiging teacher la ako. Wari pa nga dihikulin. Oo, kay mga second ko anay niya. Tapos yan na naman is hina din ang nagpadayon pati Diki. So asya na inhirayan na akon mga cell group. So you see even aton mga weaknesses, even aton sa tingin naton diri kaya, pero Lord, may da talaga iba nga ways. May iba hiya nga ways nga. Kung maray ko i-grab an opportunity nga mag-work ako SSU, diri ko mamimit ini nga akon mga anak. Akon mga cell group. So, asya po ito hiya. May da talaga mga twist and turns si Lord nga igaalaw aton mga kinabuhi. And the last point is, nagdagmit na. And last point natin, though kinahanglan natin ma-share, sufferings natin kinahanglan ma-reveal ang glory ni Lord, we should also be reminded that the present suffering is only momentary, but its glory is eternal. So meaning to say, momentary diriya forever. Kadagmit lahiya nga mga troubles nga aton mai-experience kinabuhi. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. So nga di makikita naton that an aton mga troubles here, this could really attest nga momentary laya, for a while, for a moment. This is not forever. And even Paul, iya experience, asya iya encouragement han mga Corinthians nga, what we are going through right now, han iyo church, what you are going through right now, han iyo church, it's only for a moment, for a while. And there is even an eternal glory nga maga-outweighs han mga sufferings, han mga troubles, han mga problems na ginaagihan nira. So, also in Romans 5:3,
3 to 4, it says, "We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. And endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation." So the very purpose talaga nga na-experience natin ang problems and trials is, actually ito, may ginkukulikot ni Lord. May gindi-develop ni Lord ang aton endurance. Especially that this journey is a test of faith. So, gindi-develop ang aton pag-endure. Maski gaano man kakurian, kinabuhi. And that endurance develops the strength of character. Kasi didi kita hinina, nagfe-fail ha atin strength of character. Di ba? Minsan, we are strong physically, or we are strong pag nagikitaan-kitaan iba na tao. Pero may mga instances talaga aton life na nagiging weak kita because of the state of our character. And the character strengthens our confident hope of salvation. So the hope of glory is what keeps Paul from not losing hope as he continues to carry out the difficult mission of carrying the light of Jesus to the world. So here, Paul, damo nan iya mga pinag-agihan, pero an hope of glory nga iya kasing-kasing, the glory nga iya gin foresee, ang pagbalik han Ginoo, and promises ni Lord ha iya, diri nawawara. So grabe talaga niya encouragement hini nga time han mga Corinthians people. Remember, Paul is suffering at this very moment, pero kaya laghap niya mag-encourage. 'Di ba? Same gihapon ito at iyo mga leaders. Kaya nila mag-encourage maski nag-go through nahirahan mga problems, trials sa kinabuhi. Kasi maaram na hiram mag-appreciate kung ano ang purpose han suffering sa kinabuhi. So kanina, di ba, nakita niyo nga light, momentary troubles. Kaya ano gintawag hiya nga light? Troubles nga ni, kaya ano light? Di ba? Very opposite hiya. First, our suffering is light compared to what others suffer. Remember, kung nagsasuffer kaya na, remember may Ginoo ka. Ang ibang unbelievers, baray hira hope. So light ang imo suffering. Ikaduwa, our suffering is light compared to what we deserve. Deserving ba kita naton mga nakakarawat? Diri bugto. We are even beyond blessed nga damo ang ginahataghan Ginoo ha aton. Gimbi-bless kita duro ni Lord. So, an aton suffering is very light compared to what we deserve. Katulo, our suffering is light compared to what Jesus suffered for us. If you are going to compare your suffering hangin suffer ni Lord, of course, harayo. Diba? So ayo pagyakan nga diri ko nakahaya. O ay lang pag diri kaya nga da kay Lord nga ni. Grabe ka strong ano. Our suffering is light compared to the blessings we enjoy. Diba? So bangin an imo nala nakikita is ang suffering, ang blessings, diri mo na na-appreciate. So light la ang ating suffering because there are blessings that God is giving upon us. Our suffering is light as we experience the sustaining power of God's grace. Nagiging light hiya kasi may ada kita hugot nga. It's all by God's grace. Kaupod ko hi Lord. May ada ko strength, hininga suffering. And lastly, our suffering is light when we see the glory that it leads to. There is a glory when you suffer. There is a beauty in every suffering. May da kita makakarawat, may da kita mai-experience after the suffering. So, ini nga mga sufferings talaga natin, very light lahira. And it says here, even if one were to live for 100 years and suffer every day, by the measure of eternity, it is but for a moment. Church, we are not for this world. What matters is our life, eternity. So if we are going to see halan sa ating faith, if we are going to see an eternity, ang ating suffering, it's very light. Pero if we are going to focus, han nahinanabuha atin nga diha kalibutan,
Pero ang problema ka lang nga waray ka bugas, pero ang problema ka lang nga damo nim kaaway or may problema ka imo kabugtuan, ha imo kag anak. Di da ka lang ani mag-focus mabugat talaga hiya. Pero kung mag-focus ka ha measure of eternity, it is only for a moment. And we are for eternity. Bangin after 20 years na or bangin 5 years na, di ba? Di ba? So kinahanglan sugad hinian aton pagkita. Han aton kinabuhi. Ngayon also, according to Morgan, usang commentarist, affliction is not something to be endured. In order to reach glory, it is the very process which creates the glory. Affliction, trouble, sufferings, they are part of the process. Not part of the process, they are the very process para ma-reach, ma-create ang glory nga imo ginaasam. Part talaga. Siya talaga inin aton design han kinabuhi. So, siring pa nga ni Romans 8:17, if indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. Glory is tied to suffering, and God will accomplish in us a glory far heavier than any affliction we have suffered here. So suffering is part of our triumphs in Christ. So part talaga hiya and suffering. So if we suffer with God, then we will also be glorified with Him together. That's why we carry the cross. We carry the burden. We carry the death of Christ. And that death should not be kept inside. It should also be shared. That while we are suffering, God's glory shall be revealed upon our lives. Amen? Amen. Just like han akon adi testimony. So madali na lang kita. Adi. So wari ko pa iniya ka siguro kuan na few laan maaramhan akon story about this one. But here, as in grabe inhiya nga test ta akong life. Kay kuan, na-touch tanan na area. Spiritual, emotional, financial, tanan na touch. So, ini nga time, this was way back 2020. So, year 2020 to 2021, diri ko tiyan nangangalimtan kay asya talaga ito yan. Grabe nga sufferings nga akong gin-experience nga. Half of the year, 2020, from June to December down to 2021, grabe ang pinag-agihan na ang bugos nga pamilya. So this is a result of a CT scan na dahin niya. So ang akong mama, as in mama, very healthy. Diri nga nito yan na high blood. Tapos burburi mama, so healthy hiya. So mama, as in maray kami, any idea nga, tigda na lahayagin si seizure na ngayon at tawag. So kaniring lanamon ibala. So gin si seizure na ngayon at tuya. Tapos na admit hiya CDH. So nabaruan nga may adangay niya brain tumor. Hindi. Tapos ang brain tumor, ang iyakad ako is parang ballhan baseball. Sugad na ito yakad ako kuno. Nga diha left side. Didihan may language nga part han brain. So, that's why yan na, defected talaga kan mama pagyakan, bagalay at bata nga nagayakan. Okay? Asya nalabdan manggudit ha iya brain. Ngan, kinahanglan niya maoperahan. Hito na time. Tapos ito nga time, pandemic adtuya. As in, makuri, makagawas, damo adon mga nangyayari kat balogan. Tapos ito nga time nga, ooperahan hiya, kinahanglan hin 10 bags nga dugo. Saglit, grabe na ito mga nangyayari nga dihan, mga friendships. Oo, grabe na adto. Like, maski diri hiya, possible nga magkamay adahin bloodletting. Kay tungod niya kinahanglan, tas baray available nga dugo. Nakag-bloodlet talaga adto. Tapos, di asya na ito, kinahanglan hi mama maoperahan. Hito nga time nga, before ako man na nagdarahan 10 bags nga dugo. Nakadiwa na, may sulod pa man adtoan ko an mga office, pero kuan lahiya. Parang diri everyday. Tapos naman, di pagad ko,
kuan peak adto ya siguro asya adto na time nga umabot 99 ang cases nga diha kat Balogan. As in red alert talaga ang Tacloban ang taga Tacloban diri ni gyud papasulod ang mga taga kat Balogan ta kay may adaman pass di ba nga na beep hiya. So but nga tanan nga bagay hadto na mga panahon magkuri. Oo, pero hini nga time nga uoperahan ni mama. Grabe na tanawon mga na-experience kay diin kami ni papa-opera tas sa ulo hiya, very critical ba hiya. Tapos di ba diri madagmit kayo ulo madugo hiya duro. Gute ay lang akoan, magdudugo talaga hiya duro. Pero ito nga time as in grabe talagang pag-crush sa akon kay diri kami prepared financially. As in diri kami prepared. Tas knowing nga kay ano sugad hining bagat suddenly sugod na ito, may tumor mo mama, o operahan ni mo mama, pakiana may kwarta ka mo, di nga magawa ng kwarta, ako ako pwede makaloan handa ko. Tas ito nga time, Jeff, naka-experience pala itong kaniya papangan, iraging baydan umabot 600,000. So, tiin kami ang kwarta. Tas ulo liwat addo, di ba, kan tito, ulo liwat addo. So, bagat, grabe na ito, worry nga ako na abot nga, naku Lord, diin daw lang kami in kwarta nga ipapaupay kan mama. Hito nga time. Tapos, grabe na, may dapa nga nitira mga panbisita nga do. Boarding house, kay, as in grabe, diri ko na good ma-express sa words, pero those times, grabe talaga to na akong naabot inside, as in literally kasasakit ha kasing-kasing, hadto nga mga ginalaw ni Lord akon nga mga sufferings. Ngan, ini nga times, this was actually the great opportunity nga nakasulod ako kan mama. So, ang pagkato ko Tacloban, di ba ang feeling ako, operahan ni mama tapos ulo, saan ako niniisip, paano kung diri maging successful? Paano kung mawaray mama? Wow. Di ba? So, syempre, kita nga mga magpakimama. So, grabe na yung mga naabot, may riding mo na ni mo heart. Pero ang akong talaga nga, the purpose is, naku Lord, dapat maka-receive mama. Bahala na laan naman ang may nabo, dapat mag-receive mama. So beforehand iya, for example, buwas siya operahan, hininga gabi, nag-inuro aligid na ako kan mama ito na time. Grabe na ako pag inistorya, pinakita ko niyan, maski anong Christian movie, tas di rin niya ginaasi lagi hapon. Pero really, I was really very intentional hito nga time. So, kinaistorya ko hiya. Ngan, I really praise God kasi ito nga time, baga, siguro mama, she was also setting han iya mind nga, go through hiyahan kuan, han operation, dirilot hiya maaram kung ano an may nanabo after an operation. So ito nga time, nag-share na ako nga kinahanglan mo maging strong, nayakan ako, yan na nga moment, para kita ibang makakapitan, kundi Lord la talaga, nayakan ako, di ako maaram kung ano may nanabo, but an aton talaga, tatapuran niya na nga panahon Lord kahiya nakapatan aton mga kinabuhi. And I really took that opportunity nga na karawata Lord. Nayakan ako iya. Kinahanglan mo karawaton Lord na imo kinabuhi. Nayakan ako iya. Ginshare ko iya kung gaano ka maupay Lord. Ginshare ko iya nga kay ano kinahanglan nato ni Lord aton mga kinabuhi. Kanito nga time, ginreceive ito ni Lord, ginreceive ito ni Mama. Lord, ngan, that time I was very grateful knowing the reason nga gin-accept niya Lord, nga maski pagkabinawasan nito, kukuana niya, operahan na niya. So, di rin na talaga kayo maaraw kung anong may nanaba iya. So, that very moment, as in, grabe na akong joy ito, maski maaram ako nga operahan niya, kasi an assurance nga, gin-accept niya Jesus sa iya kinabuhi. So, I was very at peace that time nga, kung ano man ang mahinabo, diri ako magigilty, diri ko iko-condemn akon kalugaringon nga wari man la ako ginhimo para akon mama. Kasi para akon asya ang pinaka-importante nga mai-extend nato na aton family. So asya ito yan pinaka dako nga opportunity through ito nga suffering nga kinahanglan pa operahan para la mapareceive hi Lord ha ira. Ngan, you know what? 10 hours? Basta ka iiha. Asya itong postura ni mama. Bagayat ko monk. Asya itong postura ni mama han na operahan na iya. So, as in dakon gisi ito iya ulo. Tapos kung nakikita niyo, adi, may da kasi na nagawas pa nga dugo. Marami tat mga nurses. May nagawas pa nga parang tubig plus dugo. Asya nga may nakasuksukleto di diha iya ulo. Ngan, after han iya operation, baray hiya nayayakan. As in, di riya maara magyakan.
Pagka binuwasan na niya maaram la igyakan, oo. Ano ni mo ngaran? Oo. Mama, ano ini? Oo, like, kilala mo ako? Ako ba ay, like, ano na akong ngaran? Oo. Nga tanan niya baton as in, oo. Nga tanan, oo. Tapos, waray labot, and a feeling nga, grabe, pero hito talaga nga tayo. Diri ko na niya ma-express in words, pero those times talaga, as in heartbreaking talaga ito nga moment. Kay, asya nga nito financially, emotionally, tapos when it comes to family, ambot iba't impact pag family, ano, ba't gusto mo lang humanduse pag tinangis? Basta family. Pero praise God kay naging successfully niyan kan mama operation. As in, maiiyakan ko talaga iyo nga, God will allow suffering. Ang diri lang nga yan. Ito nga moment nga, 3 days before hiya magawas, na COVID pa yung mama. So, patong naliwat hiya. Na COVID ni mama, nag one month pa hiya ha, COVID center. Pati tanan kami nga pamilya na api. Wala ako makauli, nag 1 month ako at Tacloban, nakatula kon usa nga balay. So, nga tanan kami affected. Tapos sa amon barangay kami adan pinakauna nga nagkamay ada kisan COVID. So, asing gimbabash kami, grabe amon mga nakarawat nga mga kalainan. Tapos gipapakamatay, basta gidamuin, nangyayari talaga to, promise. Nga ana ko na ate kay mga mag-ato-ato hira. Nagbupos, anay ay ka. Tapos may dito times nga nakadakon balay usama lang ako nagtitinangis ako. Lord, kaya na nagka-COVID pa yung mama. Tapos as in painful nga naabat mo talaga as in to the bones, ang sakit nga. Magawas na nga ni, magiging okay na, magkukuha na laba ko tayo, mamahimama, magbapaupay. Pero nag-COVID pa hiya, pati kami, gimpanswab pa kami nga tanan. As in, grabe talaga do, kay intense talaga do. Pero ito nga time, kinahanglan ko maging strong. Kay, as in, hira, akon ate, hipapa, hira kasi nakatuhan center. As in, demoralized na talaga, waray na talaga her right state. So, kinahanglan ko maging strong. So financially, as in kadidrain namon financially liwat hadto na time. Pero praise God kay may mga gingamit hi Lord nga mag-extended help, magpahuram, maski diri talaga kami ready those times. So going fast forward so asya na to yan na operahan ni mama yan na praise God ni mama okay na hiya, nakakayakan na liwat hiya pero diri na paresan una. But praise God kay as in an iya recovery, duro-daritso talaga, waray talaga mag-ihalag. After a month, nakakalakat na iya, nga tanan, namumove na niya mga joints and all. Pero waray pa nga daw mag-stop naman sufferings. Nakauli mama, nagamay ada conflict na akong family. So, taga-Bagakay kami. Wow, watch out. Taga-Bagakay. Mamit. So, mga taga-Bagakay kami. So, amon ginook yan. Ano mo ginook yan, diri aman kalugaringon. So, ginpapa, ukuyla kami namon ante. Umabutan point nga, gusto nira mag-ukoy amon. So, kinahanglan namon umiwas. Tapos, nagiging conflict hiya. Kinahanglan namon umiwas. After laahan kan mama ka-discharge, mga after naka-uli nga dira mama, kinahanglan na namon mag-decide nga umiwas. Wala din man kami makakado. Tapos as in, di ba, financially drained pa kami to that time. Naggasto pala kan mama. Ay, by the way, kan mama, wari kami ging gasto. As in, maski piso, waray. Hospital, waray. As in, grabe kan, Lord, what provision. As in, wari kami ging baydan. Ang mga outside lang ang mga medisina, pero andid to nga almost 200 adad to, wari kami ging baydan. Ambot. Lord, grabe talaga magmabi, Lord. Ito nga time. So, sharing hand kung paano talaga mag-provide ni Lord. So, going back, di asya na ito kinahanglan namon umiwas kay asya na ito mabalhin na. Tapos nagiging away na hiya nga, nagbabatunay na akon papa tapos akon ante. So, nag-decide kami nga mga anak na, tama na, goal na may ito na pagpinamati, nahayakan ako, sige na, paumaya na kita. Anyways, ang kan mama state, kinahanglan niya bantayan. That's why niya di kami katbalogan for 1 year. And nga diha katbalogan, it was not really easy kay nagpipay kami rent for almost 10K in a month. As in, kuan liwat kami hato, as in, grabe lot ang pinaagihan when it comes to finances. Tapos may medisina pa yung mama, nagta-therapy pa ito ya. Basta kadadamo. So, grabe, as in, patong-patong hiya up until 2021. Grabe na. Tapos, to the point nga, we decided nga magpabalay. So, asya ito nga, bumalik na kami na Bagakay. Pagbalik naman na Bagakay,
na-orchestrate na lahiya tanan. Pero it was also not an easy experience kay mas dumoroy ako nga na drain financially, as in super drain. Super drain kay kinahanglan namon wari man iba diri healthy and diri liwat maupay nga magre-rent na la kami kay nawawaralaan kwarta. So kinahanglan namon mag-risk those times. So asyad to nga kinahanglan namon magpabalay. So oo, ito nga times nga sufferings, ito mga ginimo nila. Pero ito, habang nagpapabalik kami, diri ya madali, as in financially, diri talaga ya madali. Nga damon akong tangis, may mga test of relationship, damon nangyayari, amon na magburug to, damon akong mga nababatian. Basta grabe na doon mga sufferings nga mga na-experience ito nga time. Pero, grabe Lord, kaya naukyan na naman hiya. So, dito na stay here, mama. Kumbaga, naghupa na hiya at some point. Naghupa na hiya. That was 1 year ago. 1 year ago, liwat ang mga loan. Tas, praise God yan na freed na ako ang loan. Praise God. As in, grabe labay, Lord. Kay, kumbaga, ang mga troubles nga ito na-experience, momentary la talaga hiya bugto. That's why yan na-amaze ako kan Lord kasi gin-impress niya akon nga, anak, you go through ito nga mga sufferings kasi damoan imo mga nakuha to. Damoan mga imo na-realize, damoan imo mga take-aways to. Nga may dangan ni mga instances nga pag may na-face ka nga challenge or trials, bagat manhid ka na nga, okay, sige, kinahanglan na lang niya ma-resolve. Diri ka na nagtitinangis, diri ka na nagkukunasyon nga, Lord, kay ano. Ani mo nala is kinahanglan mo maging strong para ma-respondan ito nga thing or ito nga situation. So you see, an aton talaga present troubles, it is only for a moment. It will not last. May hangganan hiya. Siguro alaw man ni Lord ay mo 1 year, 2 years, 3 years, pero may hangganan ang tanan. And hini nga mga sufferings times ko akon kinabuhi. This was also that time nga hi Alpha na baptize kay hanuna na diri ito hiya kay bain ko niya palayason liwat. So praise God kay nagstand liwat hiyan iya faith 2021 tapos anakon tulo liwat na cell group di dalaw titara nagpabaptize na time. So as in nag-trace back talaga ako nga Lord, grabe ngayon akon mga pinag-agihan pero praise God I was able to endure. Pero mayayakan ko ay yung mga bugto nga diri talaga hiya madali. Pero an only hope nga may ada ako is the treasure I have in my heart is Jesus Himself. Paray na iba. Nayakan ako, Lord, kung waray ka talaga akon kinabuhi, diri ko inikaya. I don't know, bangin waray na, diri na ako in right state, in right mind. So, though makuri hiya, pero may hangganan gihapan ang tanan mga bugto. Our suffering is not meaningless. It serves a purpose on how we live triumphantly for eternal things. God is preparing us for eternity. That's why we are experiencing suffering. Sige mga bugto, katog daw po kita.